Okay. Geser netan. Okay. Can you hear myself? Ia ni boleh menaktal main nonda ni vitamani tuk main nonda live stream na madongo sa oti tombek gue tolbek na madawas kiro sange mai vitamental tuk na nonda live stream kreati kuno nomni bibaswati na birokani Mindo vito mane ting mai na nonda live stream gan na be madao ke to ando sangati ku mento on tu gan na be Singapore buka na be mani lime ke California ya na madongo ke ro na vito mane ting ani ke tai nada rongi muri me bakani to mate ti ko na kan ka ton ni to la ni live stream retu manasa sa wana ni tigon ni na totolo na bula mana bau ni tomate tarekoatiko ya ni bula bena tale bula bena ka kimani na sar tiko mai nanda kimani na tiko mai na vese burbura na pono da banga ni we to mani tiko kina we kimani na tiko mai Australia New Zealand kimani na nanda tiko Amerika bola tanga wiki muni na nondo ni tiko mai Europe bola tangane mai na Middle East be bono kedanga ni weto mani tiko mai kina kero bang bola tal tiko ni wiki muni na wakani na Singapore na ni kwa wakani ele toko mai na katolo ni to lawa kero san na vital no tonga ke tainada na vital no tentinga na beka sa ado tungo mai viti wa mimbi na beka tare cancer chuko wali na kautu kei dina ninda tutal tunga na nonda kawai na belecer na be matin tu na be dui kai era enda sanda bula matu tu me na nonda banoa ia wa bimbi tinga na ni tondo biose tigo ni na beka esa tare cancer tinga na itoke mai viti ni boleh benaka na beta manis mai boleh benaka na kango Isaac Nrauna na kango ngai tigo na live stream sa on tu moka ni boleh benaka tal beta tal ni kan sarbi to manis mai sakere tingmuni na wasani ni share takani na betal nongo na nonda betal no na bi madawa nonda bi wase tingani ken na nomani songo na Fiji Indigenous Peoples Foundation sena FIPF ya auna kere tainada me rauni na gai bambolo to gani kemni na tomani to ken nonda bi wase na madango ni boleh naga tomada ya nimbola binaka wambula taltingayani kemena nanda ni do nana makiti mai na vital no mai dakatiko ani Santa Rosa Merke na kena kawai takitiko nga wabang bimbi na wika mbali tikenda na kaiwiti
nei tau kei viti. Kenda anda mai tau wanua tau manda. Da raida lesu nanda history lesu saranga kina ngona ara vida na tamba mai vinoa ara sambiu mai mera mai tawana na vei atu yani anu ka songa na vira o ira nanda ndase baba anda kilabi na kana kenda i tukutuku na vei ngona ma saoti yani me adava mai ndai anda na levu tuku ngona kina nanda waka taro se dava sa mai atu tuku na weekend e levu na kaya na ngonongo sara lagu mena bulangi sara via mai sumut wakan rukai kai viti na tau ke viti ya ana vida na tikina au viti nimbolo mena koro vi koro no ni na ni dava na da vital no ke na kalendai na buki kana menda ndei kanganga na nando bonua naka la malevo tai madawa sawoti wete ken madania to ke to oso sarti ko malevo na wekamuni Santa Rosa me bakani na redato megana news na vida na kamale leu ya ken nonda korongo Santa Rosa levo to na nonda ngoni biti era sarva tikungo Santa Rosa ke to ronga ni rotole wambe kana wale ngai na nondra wale nanga sini lenga no bulla don tamani kamale o sengere bando na kamongo tai dono buna ya ko ya ke to mai tao kina wale le na ni to vingrabi na live stream endo daga chikan no bi madao tarai ki mem sarabali na kamaya na wekamuni Santa Rosa ya sale ora torne vital no na Facebook sambil sarto mendo na turanga anguri na bleta na protesto da kabachiko protesto da kabachiko me Santa Rosa sale kama kena gorna no muni vale ya dona kena vando ya tai Santa ba wan bebi nangani solichik no bula sang ni dona wekana vale kai vida talanga ni mai mi ongonga na wekamuni na nondango kimami tikungo Santa Rosa langan dona weke kimami bereti malo don turanga amai lewana tuna nondo songo amai yang sarvale na wekango tablengo bereti malo ada talchunga na dabatal baka mai ada to Santa Rosa tai nanda oso nga oso wadaka ada talanga na Fiji Day na Fiji Day me bakani relativo kito wa protest na bakamani no mani song na Fiji indigenous wa tayo sarvalio na kiana sanga itinga me tukuni dina kito wa lewe vida na nomuni len songo kito wa lewe protesto ni na Fiji Day lewe sarana kabinaka kito ore de kina tai ni relanda kana umbit juga ni ngone tamba na sona nondo tu protesta dene ni to lewe vida tinga e sambo yang sartonga na protest kito da kap le kila saranga burubura vidan kabinaka kito ore de birna no de randanga na no da mai viti pamimbi ni sanga chungo menda wangi chira mai viti mera tu dake mera postang na dina mera kaku ni waletiku sandare de ni sarate ku protest na union saranga na ka kito bini kata chiku moni da ka ni kaku ni waletiku iya o kimuni na nonta ni na reltiku mai na protest kito da ka bongo dina ni kito lewalele tonga iya na warre chiku na wera na sarasara chiku mai na Facebook na social media so na clip sa tai
sibi chikun donan raw so sali wala sar chikun donan raw lim sang bul nundul Iya, erna sa sar. ko era sar sar tu ya sambo donan ka menaga ni sa tigu lakani na itugu na message ya na ka nga kito binikata chikun be moni rongoda ni baka samataka moni dakaba kenen donaka komenda na rongoda tinga sang donaka na dakaba belatan na kakito dakaba tinga ni gon FIPF go sa village go ba bunna kango ni nungu rei madayo do me bunno te me belot me bunno te ki na dinango bunno te ki na veka sa ya tu weekend me bukan talaga chico luto le mising tam bundi na nali roda chico na bos ni kalo nali mas chico yo na kango te no nunguri ndanga do no saranga Dena sa. me bunda o te ki saranga na besing tambu pero ronda liu ndanga sembara sara te mo bosta na dina ni ka sa ya chico weekend Kandina, kena nandina ngani bola tabu na kena tuta kena ka endina. Kenda sanda raida tungo na bika sa mai ado tiko sanda mai basuraki da mai butokodi sanda raida tunga sa vaka turi bako ko kenda nanda yau. Gosaranga na kanda don mera bunu taka tiko irana nanda italata. Ko na kanda don mera tu taka tiko irana nanda liu baka vanua irana nanda turanga. Ko ngana ya ni zakatiko na protest ke oni na tukuna menga ni go mdongo rindo tingo mai na bonua soltu bikum ni nangalala kimma mi go sin sol bikum ni nangalala ya sa na kenan dina nga itiko sa nga bir na nandilu era na do turanga era na do lilu wa lotu wata ke era na do lilu wa politik ngona rotaya bikina mai sugo era na matia dona bakarita kita oreda data ni reali kina oira kedanga usungi tukuna ngango nda liu baka lotu reali kina nda liu baka politiki reali talanga kina nda liu baka banua era nda turanga nda mer liu kya nda kay muri na leo ni banua da kay reda tinika tukuna sana sindurna ka ke baka liu oira na liu ko mer helonde mer lago enda na muri na leo ni banua ya mana so na kai kito re ke mana na buno tukina na soli tukina ngala andre toka na songo ni ramai na nonda bet so ra koita kira na kanra tu mai biti ni na lura ke na ranilai wakatu tongani na kanra mai biti ndi na tiko ya yo endara ni ndana tuda ke era no muri mai na leunga kito so ke tike na protest kito le me na tini ninge oti na protest ya sa rombo tu na tolo ningoni sala ya o ira na sa la mai ra reda na kila na don mera ba tabki na sa radur sa ngana ya ngona na bika e rauni a total nga mai biti ke baka enda ndare na mat sa daga sa tike bu la ko mat sa ronda la ko mai na tamat sa de baka longang ka te kiro di rore sa ra liu sor tsinga ni liu ya ndare tinga le tike na liu ni dia rabi liu te bika ko ya utarna tike na zaba le ngati ko ba na nonta liu taki na kai biti na no mo tukuna ngori na oira na India tai wa sa tikuna singa ni ron turanga ron girme bia ro turanga Hindu do tiku mai Canada do tiku mai San Francisco ya ro turanga wai tu libu to roda da to na matentu ko girme Canada ba company libu tu ni business mai Canada Gidora ka tono ko bro nakando udakabitingur me Santa Rosa kimamingo na India kimamichungo I Canada na may bitin nga kimisabi tanong natin kimundo chugong balata kito sa rin-rin-bimbita ka chugong nakasa kito rito chugong ninao go sa raleng ka chugong balata ni nakasa ka chugong na Muslim may biti ni narito chugong na posting sando ka chugong na Facebook
Sa wala ka nitutuliliw kita nga ni matintu na CEOs na government bodies sarator kita na lala Muslim mo. Kaya sangge ito nung ko biyo kime mendangan Hindu. Kime misari to ko bisa kime misali wa we want to do kita nga. Sa ta nga kime na discrimination sino kime nga. Gitu no kaya kime misali nga tayo chumba te kime ka dona ka na pungo. Kime mena yala nga kidikina kenja sana tama sa sini kila Muslim sa Hindu. Kailangan ni ke India. Ya, nakasara ribu-ribu bita ka chigo. Iyo. Go naka kito santo wasiati ko na tingmo man ngono niku. Balat ke baka markana ya so may biti. Sindondon men tan bilte ken len bono. Go merto bilte ki sara ken na matibal. Na lenga sa tungo ke muni na sumitar ken na ke muni na non dani na matibal. Balatan ni sa ni bula na ken sarali wala no mungkin na len bono. Videti ko na interview so sa tiko waku muna minggo may nonda. Sa video sar nonda sar tiko wasa ka may time. Sar usar kontak na non interview do nang ni buli. Kasi bulinggo ko do sar tungan nang buli may biti. Na madal ta ko na lang ni top scheme sa tiko tarir men nonda man. Do naturanga go do vida turanga rando tiguman na kor may nebitova. Ke to vitan lo sara korta tu nge mamadal ta ngono ko na ken le basura ke na norto bolut. Bolut ni lotu wesale. Era dono ngon bala non rasolitiko. Era ba komunia otiko ra tarati ko non rabalut ya. Yo ko iluta ken na ken le basun na bolut ya o leweni. Ko sa tunga me China na matibol ko aro ko ta sarangane ko ako na kenja sa libulia na angela chikono na ballo tiaw tikino ro korya men ne bitaba kimni na klab na ko ni kimni na wati kitiku mika kita wati ko me secular road na ngone lo dal beach state ongali tamba ko tungo na kena samba su tuna ballo tu sangge baka samata to wala ba ke ambasu ba ngondo na mosque kadambot tamani. Iyo, kena basu tu na kimne na kanda. Basu na balu tu ni lotu wasili go sang sarangan tumbu dona news me kampurig mai. O bare to ka sang sarangan ni kampurig mai. Iyo, go na ka kito in katemi kito na tu na tsinga ni bikim ni sa boso ngana men ngasa sa rekord ta to na interview. Na mamadal ta tsunga na madonga tarakina na kenja bulian na gela. Me sa sulibana tadi. Kan madal taraba timba. Iyo, andan kay parang wata na NTV. Bida tal chikon tuwa ni kuwa usare kota na NTV. Was taga chingana ko na i-ticketing. Kena sa wala lama tegi serang ngar nan nanta. Pabimbir na ngoni wuli. Sindi mataray meron punta ng bus. Tuko ni na solibir ra free bus fare. Sa kesang non ra i-ticketer na punto nga. Alright. Na walo lamang libu sa tarike ta chingo ko ya kitu nange wasa talani na madamingo wate ken bi wasa kita chingo may chamani na COP 23 no rena nito protest na ngone ni fiji de wala to ka COP 23 dona tamani COP lebu sa daga tongo weekend mani kela tu sule marne bi matentu bi de so rosobul ka tolu so ka baba dal million me mai vangata kana matento bitu ni presidente ko ni COP 23 o pani maram iya nei lavongo ureda chukumata kada sa redo chena bi kanto ta kabuto million na UN le bonga nango na la governa consultancies le birena le bosse erna conference junkies la to na kani bosse le sumai sindan klato na da orlin bosse tu sempre da katalongo bitu sa rosobul ka tol na million bita may biyon doon na maramati kong may suba na itinerary ni Bondo ni Mary vate ki Orenge. Nonro la ko ibon, baga sa matango, nonro tikete nga tay. Wala ka ni vasang hulka walo nondol, naso ni nonro tikete. Lawan Vasang hulka walo nondol. Angay doon na. Walo lamli wala tungo mibiti. Iko na million ko ratara chugo la ko ya limo sa bulu ba na delegates kanida mo rita ko tuya merle tu no me o ki me misal lang me ko me na bi bo sekte na kan climate change
na climate change ta bunto bunu tagetiko ore menanganggur iso sa tiku utara bita ya nantong ko tunguri wangka na sese gele sa solido Italia sol na kena kilkeli na kango ko don mera marro en balate me ko tun si babali me mitigate ki na climate change me rani tango mai ken me buki ken na climate change warai ora kena bim base sana to da rutu wala da lebur to da kabichi urto sangali la usta kachi urto mundo me na UN o sabe na kachi wabiti gona ka monitu na me wiki mam ni wasebe wiki mam kito na ke waseta ni wiki ni sabang tek chungoni kino gona na live stream na Wirecast media what na Facebook live stream me wasi itu kan ini tugu coba betai dono o bia bakal suengan to vitala no ni kota daga mai tai na talo no ke nei vitabaya na boli lutu mai nei vitabaya go ngana ndu nei bakare taki ni sanda mutura ki ngamai sanda mai ngalutu yani sasanga ni nduana turanga se nduana itala se nduana len politik me kota daga na tuku me rani kila urubura na bi bakalo loma ta sa da tubikan sanda rere tuma sa mai bakana ta kitale na mate valu ko dio so bulka dio na pasente na lewe na kaiviti me mai bi bakare itu weekend rangalu wando tukin ni tal Rangal bukondo tukin no erno turang ali buno. Zaba naka sa halang ka tubigan. Santa may ngal talanga kina na leo ni bonwa. Yondon me bisaw na tikina. Ni rasanga ni takarna non rita binamantala liu bakalotu nataro yera. Kakun ranga may tinko matingana non di kachini. May tinko matingana bika non da bakader dere tikon non da songo. Yo nangona mera tuki na mera pala taki kenda mera baka ngata na kila ni bola tamu tubira mera rau kena ni sereki na raleno tu san rabaka nantak rere baka kena bir no nanda tu nanda iliu baka wanwa ada na naduru ngama yo o kayu musuka baka ndoka na bikara doktor na na wiliu ni abusa wiliu ni matangani ko irazola ti kono nonda songo baka bonua na kena bimbi na kena waka yeutaki ngona nonda itawira asa tu ngona kina na kena bota merando bota iro tu kina irno iyo lako ngamo kayum takaba na kay binakata waka toto wata taka kede kore liu ni abusa na kai tora wata kai ko es ngai sudu saranga ndengango toto wata bina kasaranga na karo wasya na moni bula wana na kena wasan lisi ya tadaro saya to kinan takai langa bango tinga santa mai ngalu yani dona lenga ubi bari trati ke sa tigo weekend na kevit sa sinrau kinan ninda posam ko don mentayan rabaya menta taro tiko dan kay toso itu na vital no ko na mata meta merani kay mata tata gitu mai se dava na buni non ta sa mon malum so mutinaken para men butur kenda se nda tuku na ngani haleluya butur kami nanto mongko yo ya na ka saya do de ko kan dare tal na bitu tuku ni be bonu ara bilu takikina na dictators go na kabata rangalu na le bonu ara sena di bosa Paya to so bulu pasang bulu tukin nambak nampala binon rabilu tak. Rawo chibo bukan dua na may labo ni mata itu. Kar bakal lo mata kerana leni wanwa. Embela tanga na leni wanwa sangan itu tak. Me wakare tak na kandin. Me ka ko ni azika gaza ko sa makitin. Nondo bilu tak itu ko may law lambo. Orang tinga ngai kana mata walu tunga na mata walu ni kaywiti. Batan sa pakasini itu tunaman ratang kayu anak kami dan rapa saba na buna saba sindran da vosa kina bira sarang na kandang ngo bira nangor lo talamir may moko lagi kan uno nita kami na ya pala tawakalele na nanda bakananan menda kilati ko sanduan dina ko na lenga ada na iwali ni lenga ko anak kami da bangara nak na wale utai
ke ro be bambulo timundangan ni biki munin na vitamani tingmai ni bola benak tau bola tengi modia maramongo tingmai Sacramento singkayo singang gomi biti bola benak tau ni bola matanggali semi nangin lamba do talana turangango tingmai Sacramento may tumani kenda to ko na no to protest na Fiji Day nimbol benaka matangai di semi nimbol tai to sire panana langi besukula bola benaka tai bina bali bina bitu mani tingmai bidana kabe wasia tongo bikendo tai to sire bola benaka tau lise pedre yawa bola benaka boss bina bali bina bitu mani tingmai iya nona kawasan tong minggu tai tu sere tai nada na program ni vakante au tuku ken we bara ramata ki ongo in dondonu me 24/7 se 24 hours e sando na korni buli le bungo yeran nanda dina sar na we ka wasia tong minggu tai tu sere iya nakango mendanga ke kai ayong nonggura itai on di bendanga mitu nila mi usumi tu moda ka tu nakango na bising mesa nongu daga sara nongu job ngo na bising bletendi na naka de warta mingoten na tugu ngo mesa kamurai chiku guno te chiku na bisinga kera yana ko kero yende to batani chiku tala ni ro daga o kito no mani la longo tu tal tu no sose ya gomdanga nakakito sa lakabaro tong nangango sa tingo awala chairman nanda kono turang karabital no tuk niko tombal tuk moko ya yuwalu da tuk yuwalu gomelengeli bonto sarmisuba ya karabital no tuk no tung no ko ya no kangu pimem sa maruta sartinga nakanya da do da me valeu balate kimai mundanga tungo tuno ko ya uchungo suba na leboni tamata era na toke na ngoni vici na ngoni india sartambili sartego dos mesari supporta que ser mesanto batana sudal tono ko la le bukim sa tongo ke mem sa ka tunga vingi tingi ke mem ngo sudal paket au sini ka tingo batani kirau tokoni na songo songo politik ni sudal arai kirau ka tinga balatan ni tamata sare na chukuna dina tono ko na ka do ka timingo do ka me vale balata ke baka mena daga ba bina kanda bingi tingi dodon menganga no sedal yo na ka to no mo kwa ke me mere de tungo erto na lawa ke tanga bingi tingi ya ka saudi dala ya na ka to sando uno ta ke tsikwe yo na dava menda na ka ba ke ka erto na mani lawa ke tak ya na kango me sando tiku bo boro te ken tikin balata menda rede tiku na rolando lu tinka walu Cubi kanda nanda baga sam na Fiji first ka kota ni zumai. Keba kanda bini kata mendam bulan kota lim basi kata lim na Fiji first. Whatever happens, we have to try and stop them from coming back. Balatan na no tu sa tunggu bandom bula sar. Rawaki. Sar back taker tu mengo sar veto ko tu mengo na company lelewu ni kelkeli mining na business lelewu ni China na India foreign interest ma China Russia ere ko hara wara itu na ronto tinka walu mena lestal mai na Fiji first yo kenda na lini bunua somehow dona bunua mena sanga kinda boko ko sara me ka ko tan lesma na Fiji first maten tu Islam talanga sara ba to kono tu mena arto kono chikmai na vedana singa sawati ulikati kuni sa tonu chikmai na to ni general me sara lisum me la me bitu irongon refugees erna muslim omo mundo wasa me la kono nrobuno na buno libu tungor Saudi Arabia Middle East ada buno buno me ran roti me kina bikanda na buno maten tu luto ba Kristo ere sinin roti non rono ara me bangaran bulu chuga bikanda ya namona sara me chuga kin non to buno sara ke me dakan non to and we've seen that trend and there are many trend go on sa ada chungur me England me Europe Switzerland Germany
Merika go sengi utingango mbandona muslim rebatangando loria vida batan tamata pamate ya namatanga li bako seme ani sini biso makantua ana chunga bir kebo ka sarana ke watare tal ngor mera lago mebit amani langali ngo tai dena sara dara dana kena ngase taki na kena itukutukuni gona ka nda nravoti ko na kaiviti belata ni lago tiko mai nei tala no ani sa lubu na yani anu COP 23 anu na be ni anu Kiribati Tuvalu leuna na interview ni anu talanga sa lubu sa tiko toso ta na wai sanga tiko ni tiko ne oirana na mbimbi meka refugee yani biti yo ya na kasengeti lebeta ta tiko ngo kayu refugees Fiji will open its doors to refugees. Ya na kena tala no dokumenta ko na oi rango Tuvalu Pasifika karboni tagitiko ko ira vina kapetiko ko mer refugee ani ko irongo rana ngole ani na bi matani tu wakaya Islam so sara maintende tu ngori Australia ser tunga wana buno ni tu tigi tu se proses tagi tunga na non rawa ko irongo ranga sanga imera la ko mebiti matai me kouta da ke na kenre wili na Islam na musulman ni ko abitu tunga na pasende yo reda na bitu pasende na casa da kaputu ni ko ke bakanda reda ba bina kana tuku ni non ratoso na musulman ngora ka reda kapsar tunga na lotu ke na tubani dona bon warta ke taka mesar lako ani kena irna musulmani mesar le tengo le toko maka malua yazon dona wili ni bidana pasende saran rada kabango mona kay tu wala sar ngame na lotu musulman merada kab witu na pasende ke baka ni reda na tukutuka ndona singa kito na invita da kana tukutuka na ngeya tiko na pasende asan dona kukole usar tubira malata na kaya tiko ni rasa porta itu ya ni wakai lawo mabir nabi matin tu butu miau oka musulman ko ro ko raso wara tiko na ka ko tikin rakota ini na yarani sala ko pata tiko ni kakada sa do am kiti burbur men na tiko ni sinra ni adibit vida na sonte kito vital na tunja kamar rani ado na mesan biasa burbur sinra ni adibit kio ni an rabatumbo ni mode tiko num ni daga tinga na mun ngon ni enraba ibe ino mo sa tukin na yarangi ko amayalia na yarangi ngon na musulmania o tukunetiko na ko yarangi wataya o dia na politiki no o ira sana na matibal daba na buna blato ro chko berna takai uro mo rendrabala na yarangi ya na politiki na iro gosara tori na matibal biti konto le limatinga no ndurwada santo ndamo na sotia di biti sangkai wikimai mina leni bonwa ana kama ta pakasam ta chuko esena nikawa wali tiko na kaya tukudi tuko ningo na iwalu tukudi tingo na ndabe nimra esena mbaka ni saya tingo yo sara ka chuko bi nanda kai ko sara ko tingo ora na bi moskra tungo rabuli ta gitu kinanda kai angge ta tunna kana la sinra ni duru man don wali lutu mata na katam yo may nairitawa ratunga na lenot lakon na katabilang basura kasum araya ng pindi basura balot anak ng pindi mena yan raba utukun tiko saral malu tiko na nandililiw ni yan raba kuray kamni ni tudake sarutan na malu sarutan na viva kaya lo binakatake tiko Nawali tai o mamal tai tikun na kampletan na COP 23 na kena sulemo chamani ke na bi matentu na bil songulun milioni ng dollar. Ngumtang ako wara ta tikun na news berto na FBC 23 point something million. Sulimay me dito ba ko wite na COP 23. Ya. Naka balatan na COP 23 bangong kanililuti una non the prime minister. O ko ele bunu tala tu kito sa daka batingo gona ka kito sa mitigate ka kina na climate change me taro bikina na kena wada na climate change bira na nemami me biti ya ni re de tungo ni tamongo me singo toka
na dona kampanye ni kel-kel sa kel-kel itu ika dinare na kampanye ni kel-kel ya ko kel kola nambatini na musuni udah serangan singotok kel kola na kel-kel ta kau ko sa te ko le patata na bacini waya dan ko na ya sa te ko waya chika na patata ya sengene ko langa ni ha reta tu na kena kitu sando vital atau tu ko membu membu na kel da tu men reketing bon dan nangel ko kel tingo ko sa wanta itu mana pelpelu ya ele maruito na dona tombo na telling spone go ya na tombo ko ni ngona ngata ko no da bakon do weti nimbola benaka obi John Rapati bola benaka Egi Okona re buya sa mena balle buna be tomani tikumai iya to sunga de bital no re dango ko na kasa da tum membo iyo na tamani boda dalle bu sa da tuga sali boda non moni no mango ba samta ko tum men nakoro mela ko tuga we na matang ingel ko sa la ko tum mai piti ko ne tamu ko mai indike tingo bodwat sabi da boda tun kel da kel ni boxe ko sa da tuga sara bine ko tan sa taroli sambara batani sa solito no kontre yo ko sarangane liu ni kop to di tri ko na ka tingo ko na nonda restendi o ko saranga ko era ka to babalenga ko na culprit o ko saranga ba buno tu na lenga ko isa mai bua mai na bua o zati ko bungo mai telebu ni kelkeli ni kendo to meda ka na kel kola ke mini sa klav na kana kana ba ta ni gele la ko ni poiso ni van gele no wai ya sati ko bungo mai teleu na kel ni nger sa ta chama na bua mai ba na kena musu na bintong ko sa kaya tu kan tamani bintong lebu ko musa mai suba mai na se la kan bai rewanga rewoya yo o ken na susumai na vikoro de klana bununda susumai ken na una tumutu ken na tiri ken na domo gondo na kai buke balle bunne ken susumai ka susumai sarakala lain sarangeng wala ni walew sarakala lew Rarte ko umay kaya na bintong. Iyo, sama sa kaya ka betul nama tentung. Hanggang soli na linse ni berna tahan tong ko rata kapsul mo may sana may reo may suba. Ang lak na mabitali na tantong. San libabu na kina may sana linraba na nung tabaray. Pero di suba iliw siya makasamtaka. O se mangwani nung kungwani siya ito susumay na soba. Itong tulidad ako balibu yung baray biya. Nasisya na soba tay. Doon ka naik ka nangonya. Malisa na sago na duret ongo. Yung talita ka sartungan, siya kalilay. Karando lagu itambangu, lagu betortuna nunggu tata nunggu momo. Alatok. Doon nakatalita yung bongi, kito dina na bongi. Na ika. Nyukua. Ang nabitano coba tikir misu, sarakar, sa baka hanrar mo doon na kedungo. Balatan ni sa ali na bintong ukuran tutika. Ya me marro ito na puno ya me marro ito na rasusikan na ika o pati ka nang marro na ngon dang lampa lako me na uolak na ka tarabuto na safety bear ito na bintong mo yorto saranga chugo na kopto ni tri may chamban ko sul chibruto na milyon go orto lak na kana mateni mode las mai rambelas te kanda las te irmekya saranga ko rababu no chugo na lang ni climate change maybe ya naka munikila ya na buna kito protest ko kin ke bukan ni redana na protest kito to ka na fiji day lebu sa raboste kito so na tamata liliago por tamata lowai ada bentuk protes ya ada bentuk protes to nilang mi ke warai kito sinreni kito wa ke mata na wai tu bote ke na wai warai pero na wasi tinga kito na tunu tinga bi ke na dabi kimuni ya kito na tunu tinga ni bi kimuni nantina sini dabi kito na numuni posta kito na posta dala utungo na Facebook na biro le usara so ra inbox mai so sa thread mai gari ko chuko nambo wale tungo ibiti o bango iyo ngona kanda na sotava ni da tuno chuko nandin bedo na reda ni do tuno chuko nandin do levi da chinga
O ira na toko na tigo na lasu, na loki dha, na labo, na butako. Ada bulira liliu. Rali morte ko seranga. Ko na main culprit, ko na main foul. Lebo sota. Iyo ya nandina ni ka kita na biwa sa tigo na pesing. Lebo sa bitaman talchik mengo. Pang bula talchik na bikimni, ni bula kango skeli tabukodoro. May sabay. Bula managatai. Bula tale egi o kana baro. Sar chung may Brisbane no egi. Ni bula managegi. Iya, saya tetap nemu ni nonu matai. Kola na bla wana na do wana la katia. Ayo. Sa kavalom. Na tasangan ya do tiko wana wana la katia na kilkelia. Randon royani. Udi wai kilkelia na mate yani na vikar tu na sasalu ni ve udi wai. Na ngale tarai na vida kausar mo itu. Ya, ya tak apa na kantor. Lesu tanga warna lawa sambulia tu na bokol ngo kayum. Na land use decree o koya vina katanga koya merai da kino koya ni nakawa kay labo. Kaya ka na project ngo na kota may na labo na bukia na economy viti solia kino koya. Konganya era baki kina namuni sale sulia tiko na namuni ngele ko na toke ngele lelewu kina land bank niko ni sulia ni alu matua o kerker ni ka ko ni sulia iyo na kena lenga ngo oni sulia se oni teru sulia na lawa satu ya na land use decree ni tirka rosana 2010 na 36 decree number 36 of 2010 na lawa sa ndalutu ya o ndo yesolia se ndo tervesulia ndo kele kesa reza na mata ni tu ni nayanga na kango na mbula raramba milioni wanwa ndo wele chiko ndo rani vune ni tiko ndo ndela ni abu nangaya na mata ni tu toro nangelea solia wanandua na kampani kona kota may naiyaw wana matan itu kara kena nakita tu nga meron dambu raw kena nambula raranda nalawa sa ambiuto tu na tamatang ko kaya tama bakal taratale me visitale na watale na baki obi disandoro no bakalolam kana kami da wakasam tasar chuwam bibi ninda masuti ko da masulakan na bikango me bakarara matagikan minda masulakikan na mga minda reni river raw Bikam butu-butu san bimia tu na tamatamo. Bala toko singo ka tamatong dua. Ura ka na buku. Rabuli na buli dedere, meramay lawa kita kikenda. Ena nanda dela niya usara. Angkay may tukun itu nga, sarang kor na lawa. Singin to na tong na lawa. Sinra na namatan itu sabi na katanggori. Bimbi daga namatan itu may bikam do na matanggal. Dosulia nam dong kele, mera lako may na India, lako may na China, mera may baka nga taka, do tu wala do kundo. Yan na kasarangan na kiti nakawale. Nakawale butay, babola tal tinga be nakando lala seruba kula. Bola bina tay bina wale bina be tamani chigumay chigisaran may Australia na be kantar ngo lala. Nakatay. Iya baka nandaru bibasa kita tikun na nandaru program go na kambalatir na muslim so rando bosti ki kenta mai rando ka gorin kavinaka gorin na racism gorin na hate speech gorin tuntun mo ni vital no taktiko ke ka senga ki mem na report ki muni iya ni rawan sarati ko bebena na beka ke mem mi wasa ti ko ni balatan erna lot muslim ke na non rasa Sartor tunggu na nanda bonua. Ero sale wa ibis tu niko. And that's a fact. Bitungan apa sih tak? Na bitungan apa sih tu gua control takir tu na sotia control tak na maten tu na banoa kede. Dongan ta mata. Ko le wa mi borengo tu niko. Kayum. Ko gua kita sa pamadal tago sunto na mona niya sa ala ko mena kene tuku. Niko serangan tu birena da ka bom chukna 87 ko ni rambuka. Sa tombang in Australia mati kena dona tamat. Satu na kena wan jina. Tu na kena police report.
Ya tamat serangan ko mas tamen tangke de chuna ka ke dango ibiti. Amo ni kila tung ni ko. Ni ka jigo. Ni sare de tun ka sare tun gono mateni tu. Wer serangan sare lu ibiti tu ni ko. Ko ya ni kero bos kan kito bos kan ngone kamu ni FIPF. E sintona ka kito bos tenga ni me kito le vabuni kina na tiko bada na vedati. Sanga na ka sa tu maka tu mai. Nana na kila ka bone ke noku. Asa bulina me kinoko na vedati ngo na vimole da. Batu ke muni reda chung na news ni reda chung na bese ura na news. Na bono ra tikini rongo ya la makina na tiko babal. Vida mata na ibolo leleu. Meja was. Kora tungo ebe se burubur. Rendi mo tiki na rongo. Pati ora tamata rera baki. Ni reda chuna kami bichi ni kako ni ba wale tagatiko. Ira ngora tamata bantu mo bolsara. Sange tu ni tale mer me refugees. Au sandru ka saranga ni da wale chiko. Da senga chiko ni da reda chiko na ka sa da chiko. Ni sengeri da biki me mingo ike na tamate sabi dia tu main non plan tak cuma main. Di sini kena matai. Torangan dong lorian rebta ka mati bita ma. Rata ka buka me Europe, go sa dang go Amerika. Na ba ka sa mo go ne chuk na bir na sini libandua. Balate bunno te sartunga non rabalilut. Arangge lauto non rabalilut sa bunno te tu kya. Ko sini ba bota non da lotu tamatango reme mate, musu non da mona se pomate se va. Ya na ka ya sa ya lo chiko. Iyo ningangaran chuko na da mai biti. Changa ni kero me chingo me kero bi waraitu. But you have to be aware of that. Ya andon na kile ni beka ke tu wasa chinga ni kemo ni na songo na FIPF. Ko sa ka wa sa be chuko na interview sa tikongo menenge kambureke ni na madam gamblat na vida na madango ke tu waso sarvaleu. To tabule mi ke to na bakureti kina na Vengere bingo na songo na FIPF. Tain total pek na bosa na nonton berni dornge. Uya ba kurera balele na ken talano na wekanda na musulmani. Enda kila bina kana wani tu di voltan. Ngo oira na kawane isimeli. Isimeli na luwei eparama. Na luwe na ulu matua. Ngona rangai le sumai kina oira na kawane check-up mai itipita sarata wabano utitalitu ya kenani o ira na kawane ismeli yo na provinsia ya da kami Israel o iko toto batanga na ka tu ni ya parana na ira no mu kawaer na bakana nuku ni matasa era na lew ko ya meta ka kunbi vi wanita ka senda toro chiko bagarara mana kango meta wira ndana kila era na leo arango vi bono ke de Europe ko sara mai lele itali ore to ke di wanua sara mai mui lele wira na musulman mo yo o isimeli hanga tukun ne na professor balenti ko yo iko na vakati ko endua na dabali ndona kamo moto na ken malio na kamo asal na kaya do tukun ko Ne voltambo ya. Ne voltambo professor da ninda pakawele tiko ke makanda wale mtunda anda manira na numutiko o bakale mutiko ngori ento na kauta mata tukun chiko ne bata mboka na lako mo na mai poka politiko Ya bala tana bono. ya bala tana bono ko sar mai buto ko dan bono sar mai bola na lawa me tara na nonda yumbula kwa sulle weekend na kalumbula ramai tawa bono ke na nonda kasi non rambindu mai na tolu wana kauta mata mai vinoa randa bimbiu mai mer mai tawana na bonongo betane atu kuna bango ver na kalu beta sar bakal ulo mata tiko mai kani rabia maro na so ke na kalu bula anga tu ver na kalu dola ko na veya tu yanu ya wasara era no ndo bota bota wili ka bana na talo no ke chavani na kawane no ora na nonta ora na tukanda kora mai tawa no toma na kawane isimeli dongaro nero naka kako ni baka kautu mai sanga kautu meni kwa na rights religious rights human rights ko ya sanga ramai baka na taka urongo mera koko da kikin rale witu chunga na pasente yo sara tidi baka ke tu kana maten tutu do
Wakarorong ke tali tubi rawira na kaindia kora kaumay ng germiti kaun ng germiti saka may warorong tali tubi na kaun na isimeri para may tao kan mo gaya kasama taga kerangali kautal may na refugee kaya matanga sandali au lele tiko lele weekend sa akin men sa may tungkol balang viti erna tawana erna wakana nuko kaya sana kaya na nuku sa kaya ni yung kanta yung ipisar. Pinakaya automatika. Navaleu, sana may dapat kaya na nero biosay to kanin na madongo, nitekin na madamingo menangay may bitamaniti ke raw tay chikina tumanasa. Niting sana bula pa nang may na bonito mate tabi ko tiko. Ni bola ka turanga ni tai simeli mak turanga. Oso sabula ka ni kurunga ni sangi ngai tumai neta. Ya bina wali na beta mani tumai baka usa ka o titi ko na mala mingo sa video ko na interview. Kita usa record taga chingo. Mai ber na nanta. Ber na tongo sarando saraba ko na nondo tubio sei ko na FIPF. Sarabo sang mingo sarabinika me barata kamay na veka ada tarayiretiko. Sa redet ni sa sarabat na news sarto de na unions sarala ko na protest sarto de que merbala ta na ka bebe na kabir ito sa na ken risaw may naroon ng dola kina tolo sa mga dola sila le tumutanga iya sa to saraw na ka na sanga mati kedetik sanga kedetik na kango maybe na kina nambula mer bulu na ka ernandam mer bulu na ka ernangone rakanya na ka kana binaka ni kuwa na bibola lama tagi sa nakatingo mibiti meu kau sandu kau cinggo sa kerongan dictatorship o PM na bolangan ibi mata dona bono itu gini besi berura ela ko juga antara culo tolu se bida bonon dona singa tolong dona singa pakai sama tali juga lalu di Amerika wengi ocin dona bagi sa bida tona milu ni sa taratuya ya erna ngone na malnutrition sa sibia sa sinara bulira na tamanatin na soni kakana solebu antara itu ngone tamba bida mo ko tumia na tamat santa mo tunong sa may isa sa para na full path dono mara mo buke chingo bako senda tibi ko ya melibi bakini libu ngabir na to ko sara lengo to o santo chinga bako senda tibi ba tibi may lotok na maramo abisa udah na India ni cosa Bartengo mo ko ni tamba ya ka bolam dari na tuki sarli line 2 mesoli bernakakan esa barte ki sar chinga na lengali usa tigu tarikan na lebu ni crime sala ko chingo hange tu chung may urto no visa na bida na sing sa urto sa sini urto control ta na lebu ni crime sa tumbo da chingo na rep no kuvu na kaya kaya ko ando tu ni chuga na kanada na social indicators sa tigu bulan kan society balita na ni sangan rem na bula sa solebu na ka sa sini lele na takataka sa na basic miki na lebu na social problems bango yangon na bilo tekidani matin tungo kito betuno chigo bikimu ni bakin mengo 2018 weni so del pase warai na FF 51st nengay tumba saranga ni takaba tonaka sa tigo protest go there's always another way balator tungo na sanga harabo ko konverto ka ko ninrok na lebu ni karto sa tomano tungo merto na tosta leke na nada foi so saka tunga ore aku asra boleh na ka tau yes hanten denge beto tomo yo marama tokeni mus me alas kango bull spots nem boleh na ka tau kan din sala onada sako sala ni sako mai viti daranga mai wangalabi na kai viti sausanga sartunga mi wagrorong yani bat kana lenga ni besa sartunga wagalebo na weda bata esa ena tengo mata me daga kada sara iyo isa iyo ngo talanga sa tigo butare kima mi mai na bata toto ko bangi makem mundo naturanga bina wale tau madam ko kito na to wala saranga men on time tubo bamna kana no to program or interviews bin searching interviews binaka sa bo searching men on nanta sa redet ko naka wase ko ani
ko saran tondo chikina ya na dona tikin ni ka ke to da chungo no ka ke no dombe chungo na logo ya anra mai biti anra mai biti iyo na itu na sole ni mikimi ni monira ni anra kina ke ga sole ni mikimi ni se monete nga ya alanga nga sanga feka ni anra you need to give information yo nanti nga ke to na to ni mikimi ni ke ga ni no mani ke to lasu yo ni to na mai tungo na page mo ni bi wase mekena sa ni email mai biao sa ni text mai morto no ka maybe text mai ya ni bi wase tingo mai so na ka ni bin kata me kama mi wase ani so na feedback sa da bi bin kata me kima me wase ani so bi kim ni na tingo amerika ni be bai tabi na bi wase ngo ni ngai mai ngole mai dono turanga ngalap go me biti ona sini tukuna ngona dana yo dona information bin nakasara tingo be pa tamatongo atu sartunga na matintu do saranga klaba na toko na be ka daga batu horange ya sa chingo mereka na turamo no itakin benenge kotamen evidence ke tu bi koya menenge wasani bi kimuni ya nandina saranga ni ka daga chigu bi beti daga chigu bi na nonda kanga ke to na wasa tigani na vale bu tamai pita nrum bolotai mai Australia go ya tain total bana moni kan di biasa sabi ba mo nga u kere kendanga mentayandra ko na ba mol molumu saka ko na ba na bi ba kayalo bi nakataki me tukuni ba kan dundon naka Ebi na kau tukuna wakatundo ni sara receive ya talindak na kau tukuna na madongo na Facebook au sawa ko saya talikina yo wiau nandi na mena tukun ke bakara mani na turanga se ke maneuiro na liulu wa politiki se maneuiro na tal ke bakaya dakati ko na kaya dala vida lati watakina na mbula na kai biti ena tukun sabe na wale so na vale bu tai na vale bu kemeni nonda madamingo karna tobole me na mani lima ke no me ke to sana ontalen sana ke isera ke kinda babina karna kamplet na COP 23 ke na levo ni lavo ko lago tigo mai so tigo mai bit na milioni tapi tanto na milioni ngo tai prosumo bata na milioni me kan dava antar ko tinga sara lo ke rabu ke first class ke tugo ora ni tal no undur so ni tikita ni pura vaso 47 points bola tali vaso lu kawalu 48,000 na so wala ngani tikita nonro meri ke borrenga ni bukan sama tanga rabu ko sarto ngar first class na quantas siguro toro na Fiji Airways ya dong gue. Alright, buku sarang first class, batan Fiji Airways business class bang first class sarang kontes kya first class buku talabang gue ibaran se bita mengona na turangnya na Sony na lebu nila bo rabang tabu rengo. Ko wala ngan rabing gay kecubo. Sebenarnya mana ka sara mereka ka wibiti me bibu kena ko na kena bimba se sarang arto ka becu. Instead of helping the environment, or those are destroying the environment. Those are going to lose it. Lagu na UN, lagu na Boston climate change. Anggali tu ngo na ka kito ka bo bina ka ngo. Yo na lose ya kito na barta kito ni ke alright. Na no to na sunda na denga ke na lose wala chigo maya. Na nga ke na COP 23 wala ni COP 23 COP 23. Yang mana minggu kita ni guys sering talba benaka. Itu ke sana kan ni bin ketemu ni bewasa me inbox me be yau sabi nada. Menda ngi wasa ni na mana minggu 5:30. Kita na tabula me kita ngi bitang na bewasa ni nanda FIPF live. Na balik bikin ni na bitang mani cumai. Kalau sahabat mau datang cakap ni so sehingga kita minggu karena maram libu go el no awang keempat. Cuma meyo kaya merantau neta sangat gitu minggu ya malam minggu na mani lima karena tahu boleh me karena ngi beto mani tal cikani na boleh bu menda ngi sotal ciko naka